Dobar dan svima, ja sam Nikola, vi gledate treću epizodu emisije Buka intervjuše. U ovoj epizodi ću vam ja biti domaćin jer kolega Buka nije mogao da prisustvuje snimanju. Da vidimo ko je to danas sa nama. Ja sam Lazar Lapčević, imam 21 godinu i član sam produkcije od oktobra 2014. godine. Ćao Lazare. Zdravo, Kako si? odlično, hvala. Reci mi, kako si ti učlanio u produkciju Zeleni trougao? Eto, učlanio sam se upravo u oktobru 2014. godine kada sam zajedno sa Nikolom radio na filmu Put, filmu o umetniku Zoranu Zvizdiću. To je moje, u stvari, prvo iskustvo u snimanju filmova. Da. Sa svojih 19 godina. Kako je to me čini najstarijim članom Da. produkcije. To je. Kako je tvoje dosadašnje iskustvo u produkciji? Pa eto, koliko sam uspio da uklopim sa svojim obavezama u Beogradu, moje iskustvo nije toliko veliko kao kod ostalih članova, ali eto, na primjer, taj film Put na kome smo Nikola i ja radili, bio je vrlo zanimljivo iskustvo, kako za mene, tako i za Nikolu. Morali smo, na primjer, za scenu snimanja, za scenu liturgije, kada pratimo Zorana Zvizdića na liturgiju, manastir Novo Vaznesenje, da ostanemo u 4, pola 5 sati. Na filmu Put radio sam dizajn zvuka, kameru i montažu zajedno sa Nikolom. Najinteresantnije što sam radio do tada je što sam morao da propoved oca Save Vaznesenjskog, da nekih 25 do 30 minuta propovedi čitave, da izdvojim segmente od nekoliko minuta kako bih uklopio 7 minuta propovedi, ali da ta propoved ima smisao. Značenje sa suštinom filma. I to je bilo jako teško uraditi, ali smo ipak uspjeli da odradimo posao i mislim da su efekti bili sjajni. Naročito onaj deo kad otac Sava Vaznesenjski naglašava reč put, se film tako zove, kada govori o tome kako je Mojsije preveo svoj narod preko Crvenog mora, otvorivši im put preko samog mora u obećanu zemlju. Mislim da je to jedan od najboljih trenutaka tog filma. Da, veoma zanimljiv film. I ozbiljan, možda najozbiljniji film naše produkcije. Veoma smo ponosni na njega. Po tvom mišljenju, šta je neophodno da bi jedna filmska ekipa funkcionisala kako treba? Pa između ostalog, stvari tehničke prirode kao što su oprema, kamere, stavci za kamere koji često znaju da prave probleme, opreme za montažu, za zvuk, ali sve je to sporedno ako se ima kvalitetno ljudstvo. Znači, kvalitetni glumci, kamermani i oni koji će zamisao dobro da sprovedu u delu. To je ipak glavno. Timski rad. Da. U svakom slučaju. I mislim da nam toga nije manjkalo do sadašnjeg rada. Slažem se. Da li više voliš da radiš sam ili sa drugima? Sigurno sa drugima, jer sam ja ništa ne bih mogao da uradim. A verujem ni drugi koji su mnogo bolji od mene ne bi mogli ovako nešto da postignu, da rade sami. Samo timski rad. Da. Kakvo mišljenje imaš o produkciji Zeleni trougao? Pa, mislim da imajući u vidu ono što je produkcija do sada postigla, odnosno filmove koje smo snimili i sve konkurse, takmičenja na kojima smo učestvovali i osvajali nagrade, mislim da produkcija samo može ići uzlaznom putanjom, biti bolja i bolja. Da, a nagrade idu s tim uspjesima. Da, sigurno u skladu sa uspjesima. Da. Eto, očekujemo još konkursa, takmičenja, nagrada. Iako će nam sigurno u narednom periodu manjkati vremena. Iako svi mi polako odrastamo, upisuju se fakulteti, srednje škole, ali ipak za kvalitetne stvari naći će se vremena uvijek. Hvala ti, Lazare, na ovom intervju. Hvala vam. I hvala vam što ste gledali. Ćao. Ćao.